Život studenta i inženjera tokom pandemije koronavirusa. Što se tiče života studenta, mislim da je sve došlo nekako prebrzo i neočekivano. Niti smo mi očekivali da će biti takva situacija, niti profesori. I sve što su pričali da će se brzo završiti celokupna situacija, nije tako bilo i znamo svi i mala pauza od učenja da je dovoljna da vas izbaci iz nekog ritma i kolosijeka. Tako da što se tiče života studenta bilo je veoma teško. A što se tiče neke inženjerske rutine, makar u mom primjeru, to što smo bili zatvoreni u kućama, što smo morali da provodimo dane u kućama, meni je pomoglo da steknem neka nova saznanja koje sam oduvek, u inženjerskom smislu, koje sam oduvek hteo da naučim. Što se tiče mog života tokom pandemije koronavirusa, izdvojio bih online studiranje putem platforme MS Teams, koja je prošla i više nego dobro u odnosu na kako sam ja to očekivao. Naši profesori na Fakultetu tehničkih nauka su nam omogućili online konsultacije koje smo zakazivali, tako da što se mene tiče, ko je htio, stvarno je mogao nešto da nauči i tokom pandemije. Pandemija je donela sa sobom ono što se danas naziva novom normalnošću. Rad od kuće nam se u prvim danima proleća 2020. godine učinio kao dobro rešenje. Mogli smo svoje dnevne zadatke da obavljamo iz udobnosti svoga doma, nismo gubili vreme u javnom prevozu i činilo nam se da ćemo više vremena moći da provodimo sa svojim ukućanima. Međutim, vrlo brzo smo shvatili da smo počeli da gubimo osjećaj o trajanju radnog dana, pa smo ostali duže uz računar, znatno duže nego što bismo to inače radili iz svojih kancelarija. Sve više vremena smo provodili online, u poslovnim telefonskim razgovorima i na video sastancima. Tokom i nakon lockdowna shvatili smo važnost socijalnih kontakata, benefite, ali i ograničenja IT tehnologije i čini mi se počeli više da poštujemo svoje, ali i tuđe slobodno vreme. Usklađenost teorije koja se uči na fakultetu sa praktičnom primjenom u kompaniji. Mislim da na fakultetu stičemo elementarno znanje koje nam predstavlja u samo ulazni parametar ili odskočnu dasku kako bi mi došli do posla u nekoj kompaniji, a da nam ona posle neće predstavljati baš neku veliku korist ukoliko ne budemo dalje napredovali i usavršavali svoje znanje. Albert Einstein je rekao: teorija je kada se sve zna, a ništa ne funkcioniše. Praksa je kada sve funkcioniše, a niko ne zna zašto. Primjena teorije u praksi obezbedila je sledivost svakog procesa, njegovo prilagođavanje realnim poslovnim uslovima i konačno održivi razvoj jedne kompanije. DDR osiguranje zapošljava veliki broj fakultetski obrazovanih stručnjaka, od toga značajan broj svršenih studenta Fakulteta tehničkih nauka. Teorijska znanja koje su ti ljudi doneli u kompaniju DDR osiguranje omogućili su razvoj novih proizvoda, automatizaciju brojnih poslovnih procesa i obezbedili stabilan rast i visoko pozicioniranje kompanije DDR osiguranje na tržištu Srbije. Naša kompanija je upravo mesto koje pruža mogućnosti primjene fakultetskih znanja u praksi na jedan kreativan način. Kakav je vaš stav o odlasku u inostranstvo? Stav o odlazak u inostranstvo uvijek je bio i bit će aktualna tema kako među mladima, tako i među starijim ljudima. Moj stav o odlasku u inostranstvo je taj da to je dobro iskustvo i to treba svako da proba ko imamo naravno mogućnosti i želje, ali na kraju uvijek treba se vratiti odakle si počeo i tu osnovati nešto svoje. Moj stav je da svakako treba iskoristiti sve pogodnosti koje nudi fakultet. Pod tim podrazumijevam odlazak u inostranstvo, da li radi usavršavanja jezika ili širenja prijateljstava. Također, moj plan i cilj jeste povratak u Srbiju i razvijanje sebe ovdje, sve dokle budem mogao da obezbijedim sebi ovdje egzistenciju. Prilika da se usavrši znanje stranog jezika, upoznaju ljudi i kulture i prilika da se izađe iz sopstvene zone komfora svakako čini iskustvo studiranja u inostranstvu dragocenim. Ono predstavlja jedinstveni ispit zrelosti nakon koga se treba suočiti sa svojom odlukom, gde početi svoju radnu karijeru. Moja odluka je bila ostati u Srbiji i pronaći mesto za sebe u poznatom okruženju i u stabilnoj kompaniji kakva je DDR osiguranje. Očekivanja posle fakulteta. Smatram da je primaran cilj svakog od nas da što prije pronađe posao, jer to je ono za šta smo se školovali.
i ja sam u potrazi za praksom i za poslom i naravno da bih želeo da karijeru započnem u DDOR-u. Moja očekivanja posle fakulteta su brzo zaposlenje, obzirom da se bavim deficitarnom strukom, što je građevinarstvo, a i drugi razlog što očekujem brzo zaposlenje jeste taj što je Srbija zemlja koja se jako brzo razvija u posljednjih par godina u oblasti građevinarstva, što možemo vidjeti svakodnevno na ulicama, u gradovima i tako dalje. Moja generacija nije imala tu sreću da je 90. godina dočeka stabilno poslovno okruženje. Na neki način pandemija virusa COVID-19 izaziva slično osjećanje kod onih koji tek treba da pronađu svoj put. Verujem da su očekivanja i moje generacije i generacije koje sa nestrpljenjem očekujemo u kompaniji DDOR osiguranja ista. Pronaći mesto za sebe i ostvariti svoj puni kapacitet. Čini se da radim u liderskoj kompaniji na tržištu Srbije, pruža mi mogućnost usavršavanja i daje stabilnost na poslovnom i privatnom planu. Ideja vodilja za vreme fakulteta i njeno ostvarenje kroz godine karijere. Kao student FTN, svoju buduću karijeru video sam u svetlu onoga što sam u tom momentu najbolje i sada smijem da kažem jedino poznavao. Rada u oblastima u kojima sam znanje sticao tokom studiranja. Moja vizija inženjera bila je neodvojiva od procesa uskog povezanog sa proizvodnom delatnošću. Međutim, nekog kraćeg vremena provedenog u takvom okruženju, uvideo sam da su mogućnosti kojima je stečeno znanje i zvanje diplomiranog inženjera pružaju. Prihvatio sam izazov i prvi put izašao iz zone komfora koji mi je pružao posao koji sam u tom momentu radio. DDOR osiguranje je već tada bilo spremno da se suoči sa neminovnom tržišnom utakmicom koja je počinjena dolaskom svetskih i regionalnih poznatih osiguravača na tržište osiguranja u Srbiji. U sklopu tih aktivnosti počela kampanja prijema visoko obrazovanih mladih ljudi, među ostalog i inženjera različitih profila u našu kompaniju. Moja prva reakcija na ponudu da iz proizvodnje pređemo u osiguravajuću kompaniju bilo je pitanje šta inženjer može da radi u osiguravajućoj kompaniji. Koji je značaj organizacije vremena za studenta i inženjera? Smatram da je organizacija osnov svega, u suštini dobra organizacija, jer raspolaganje svojim vremenom je od suštinskog značaja za jednog studenta. Organizacija vremena je neophodna veština, čija primjena omogućava strukturiranost i efektivnost u radu. Nikada nećemo moći da postignemo apsolutno sve što želimo, ali dobrom organizacijom možemo postići bar ono što je najvažnije. Kada znate kuda idete, onda je mnogo lakše definisati šta treba da se uradi da biste tamo stigli. Bez postavljanja ciljeva gubit ćete vreme u zbrci, ne znajući šta je važnije da završite. Određivanje prioriteta ili odlučivanje šta je više, a šta manje važno je veoma bitno. Bez toga može se desiti da radite veoma mnogo, ali bez postizanja rezultata, jer ono čemu posvećujete vreme nije od strateške važnosti. Odugovlačenje i odlaganje poslova za posljedicu ima da se obaveze toliko nagomilavaju da svaki zadatak deluje nesavladiv. Koji je značaj tačnih i preciznih informacija tokom studiranja? Informacija je jedan od najbitnijih resursa danas koje možemo da posjedujemo, kao i to da cirkulišemo u krugovima koji se tiču naše struke kako bismo što brže i što bolje uspjeli. Prava informacija u pravom trenutku je ključ uspeha. Kvalitetna i jasna informacija odavno je ne samo prednost, već i osnov uspješnog poslovanja. Doba u kojemu živimo je doba intenzivne razmene informacija. Uspješna razmena poslovnih informacija pomaže boljem poslovanju, motiviše zaposlene i poboljšava poslovne odnose, pa time i sve zajedničke rezultate. Razmenom poslovnih informacija obezbeđuje se pravovremeno i tačno informisanje poslovnog partnera u cilju unapređenja postojećih i uspostavljanja novih poslovnih odnosa. Upornost i rad ili inteligencija i snalažljivost? Za neke velike životne uspjehe i domete možda bi dobitna kombinacija bila upornost i snalažljivost, ali u ovome rasporedu biram upornost i rad. Inteligencija i snalažljivost, iako veoma poželjne, donose samo kratkotrajne efekte.
Bez upornosti i rada nema velikih dela, ali ni manjih uspeha. Upornost ide ruku pod ruku sa strpljenjem i samodisciplinom, dok su joj neprijatelji odlaganje, neodlučnost i strah od neuspeha. Uporni smo kada imamo neki cilj ili želju i kada smo spremni da se borimo za nju. Ipak, može biti problema i prepreka na putu do ostvarenja svake želje. Važno je da u svakom trenutku tačno znamo šta želimo i da imamo jasnu sliku o tome i da za svaku prepreku i problem shvatimo da su prolazni. Koliki je značaj neformalnog obrazovanja i multidisciplinarnih znanja za rad u osiguravajućoj kompaniji? Formalnim obrazovanjem, nesumnjivo, dobijemo čvrstu platformu za dalje usavršavanje. Nažalost, zbog svoje prirode, formalno obrazovanje često ne može da isprati brze promene u realnom životu i dinamičnom poslovnom okruženju. Količina dostupnih informacija umnožava se svakoga dana i predstavlja jedan nezaustavljivi proces. Obaveza svakog pojedinca koji želi da se uklopi u ovakvo okruženje je da se konstantno obrazuje i da uči tokom celog života. Jer ko se ne opredeli za taj put u životu, stagnira i gubi korak za konkurencijom. Iako su na radnom mestu znanja stečena na kursevima i obukama često korisnija od teorije koje pamtimo na fakultetu, najbolji rezultati postižu se simbiozom formalnog i neformalnog obrazovanja. Konstantno usavršavanje kroz neformalno obrazovanje pravi razliku između onih izuzetnih i onih prosečnih. Šta je važnije, iskustvo ili znanje? Već na prvom razgovoru za posao, na kojem je bilo 2 puta više kandidata nego praznih mesta za zaposlenje, shvatio sam da je osiguranje jedna multidisciplinarna oblast u kojoj svoje mesto mogu da nađu mnoge profesije i bio sam u pravu. Tokom svojih 20 godina provedenih u DDOR-u prošao sam put od ugovaranja osiguranja, procene šteta i procene rizika do sadašnje pozicije vođe tima za procenu imovinskih šteta i zamenika direktora Direkcije za upravljanje štetama. Na tom putu stekao sam iskustvo, učio i radio na sebi i sarađivao sa kolegama koji su bili spremni da svoje znanje nesebično podele. Moji kolege sa fakulteta su takođe našli svoje mesto u DDOR-u, kao underwriteri ili preuzimači rizika, aktuari, stručnjaci u strateškom planiranju, IT sektoru i drugim delovima naše kompanije. Da li je moguć uspeh preko noći? Uspjeh preko noći svakako nije moguć, potrebno je tu uložiti puno sati, dana, godina kako bi se oformili kao inženjeri i bili korisni u svojoj struci. Čak i da je moguć uspjeh preko noći, to bi bili neki kratki uspjesi. Uspjeh na duge staze definitivno nije moguć bez velikog truda, rada i odricanja. Uspjeh preko noći nije moguć, ali ako se desi, bit će kratkog veka i bit će ga teško držati. Uspeh se ne postiže preko noći. Za to je potrebno iskustvo u određenoj oblasti, a za sticanje iskustva je potrebno vreme i trud. Ljudi smo i najbolje učimo na greškama, zato je važno da naučimo da se nakon svakog pada ponovo uzdignemo i idemo dalje. Često se desi da ljudi imaju dobre ideje i veliku volju i želju za napretkom, ali uspeh nikako da se desi. Zato je važno biti istrajan i strpljiv i sačekati pravi moment i onda plasirati svoje ideje. Tako će i uspeh biti zagarantovan. Koji obrazovni profili sa FTN-a se zapošljavaju u DDOR-u? Na početku svojih studija nisam mogao da pretpostavim kakvu vezu jedan diplomirani građevinski inženjer može da ima sa osiguravajućom kućom, međutim, nakon nekog vremena istraživanja o osiguravajućim kućama sam shvatio koja je svrha građevinskog inženjera u takvim sektorima. Svakodnevno smo svjedoci velikog broja saobraćajnih nezgoda koji se dešavaju na našim putevima. Inženjeri saobraćajnog profila su neophodni kompaniji kao što je DDOR za procjenu rizika ili, nažalost, procjenu nastalih šteta u nezgodama. Kada sam započeo studiranje, nisam znao koji se obrazovni profili mogu zaposliti u DDOR-u, ali nakon predstavljanja kompanije na fakultetu shvatio sam da su mašinski inženjeri neophodni u samom radu kompanije. Koji su najbitniji predmeti za kritičnu masu znanja početnika koji želi da se zaposli u DDOR-u? Kritičnu masu znanja koja je potrebna za zaposlenje u osiguravajućoj kući
jedan građevinski inženjer na Fakultetu tehničkih nauka može da stekne na master studijama na predmetu koji se zove procjena stanja i sanacija betonskih konstrukcija. Smatram da je taj predmet dobar uvod za početak rada u osiguravajućoj kući. Na Departmanu za saobraćaj se već u drugoj godini susrećemo sa predmetom osiguranja u saobraćaju i transportu koje je usko povezano naravno sa osiguravajućim kućama. Također i u višim godinama ima predmeta koji imaju veze sa osiguranjem. Jedan od tih možda je ekspertize saobraćajnih nezgoda koji imaju veze sa procjenama štete. Svi oni predmeti izučavani tokom formalnog obrazovanja koji su podrazumevali analize praktičnih problema, bili fokusirani na razvijanje sistematičnosti i analitičnosti u rješavanju poslovnih inženjerskih problema, predstavljaju odličnu osnovu za rad u kompaniji kakva je DDR osiguranje. Bez obzira kojim segmentom osiguranja bi se inženjer bavio, ugovaranjem osiguranja, procenom ili preuzimanjem rizika ili možda procenom štete, poznavanje građevinskih, elektro ili mašinskih materijala, tehničko-tehnoloških procesa projektovanja, konstruisanja, izgradnje objekata ili izrade uređaja, kao i tehnike defektaže i saniranja oštećenja, predstavljaju važnu teorijsku osnovu za uspješan rad inženjera u osiguravajućoj kompaniji. Koja je uloga inženjera od momenta nastanka štete do isplate naknade za nastalu štetu? Najveći broj inženjera u kompaniji DDR osiguranje našao je svoju ulogu upravo u segmentu procene imovinskih šteta kao i štete na motornim vozilima. Rad u štetama podrazumeva analizu odštetnog zahteva osiguranika, ugovorenih uslova osiguranja i klauzula na polisi, planiranje izviđaja mesta štete radi upoznavanja sa predmetom osiguranja koji je oštećen, utvrđivanje uzroka i obima oštećenja, sačinjavanje detaljnog zapisnika i obezbeđivanje potrebne dokumentacije u cilju što preciznije kalkulacije visine štete. U zavisnosti od profila stečenog formalnim obrazovanjem, inženjer će tokom svog radnog angažovanja vršiti procenu šteta na motornim vozilima, građevinskim objektima, mašinskoj ili elektroopremi. S obzirom da je osiguranje multidisciplinarna oblast, svaki inženjer biće deo tima koji će činiti njegove kolege iz drugih specijalnosti. Ovakav vid saradnje garantuje profesionalan pristup svakom odštetnom zahtevu i zadovoljstvo korisnika pruženom uslugom. Kako ocenjujete prisustvo DDOR-a na FTN-u i koliko su studenti upoznati sa kompanijom? Za DDOR osiguranje na fakultetu prvi put sam čuo kada je izašao konkurs za stipendije, što je zaista veoma pohvalno, i također DDOR osiguranje osigurava sve studente Fakulteta tehničkih nauka. DDOR osigurava sve studente na Fakultetu tehničkih nauka, pa je samim tim i prisustvo ove osiguravajuće kuće veliko, ali nakon predstavljanja kompanije u zgradi rektorata, mnoge moje kolege su poželele da karijeru započnu baš u ovoj kompaniji. Prisustvo DDOR kompanije na Fakultetu tehničkih nauka ocijenio bi sa ocjenom 10 iz više razloga. Prvi od njih je da DDOR kompanija stipendira naše studente na studijskim programima građevinarstvo, mašinstvo i saobraćaj i transport. Drugi razlog jeste taj što DDOR podržava studentske aktivnosti kao što su međunarodna konferencija građevinarstva, arhitekture i geodezije Construction 19.